He tuki i ngā pēke. He kakari hoki te mahi mā tēnei taniwha no Ngāpuhi a Tamaiti Williams I mua I tāna tukinga ki te kapa Brumbies. Really good. Obviously the body was a bit sore at the start of this week, but history shows how hard these matches are against the Brumbies, especially up front in the set piece. We're looking forward to it and we can't wait. He wiki nui tēnei mā te kapa Whatumoana. E te kaumā ono ngā Rauna o te whakataetai Super Rugby Pacific, kamutu koia nei te wiki whakamutunga o ēnei Rauna I mua I te whiringa whāiti. Whai muri I te tukinga ki te kapa Highlanders, e noho ana te kapa Whatumoana ki te taumata tuarua. Heoi e mohi o pū ana te kapa, he wero kei te haere me te kapa o ngā Brumbies. Every time the Crusaders and Brumbies play each other, it's going to be physical. They've got a big pack, we've got a big pack, and they've got fast outside backs as well. Yeah, I think, especially over there, Canberra's probably quite similar to Christchurch, but dewy, going to be a bit cold, so we're excited and can't wait to get over there. Ko kauri taila tērā no Ngāti Raukawa e arahi ana I te kapa I tēnei wiki. E piri ana hoki tēnei uri o Ngāpuhi a Williams hei pou roto. Ka matu ki tēnei kaitākoro no Ngaitahu a Revez Reihana, ka mau ia I te tīhate te kau. Whakawhiti mai ki te toenga o te kapa, ko Taylor Cahill tērā, e tūpono ana kia whai wā ia ki runga I te whira. E whakapono ana a Rob Penny, te kaiwhakahaere matua o te tīma nei, ka aratakina a Taylor I tōna tīma ki tua. Cody's, a wonderful leader, has been for a long time, and he just happens to be the leader with the C next to his name as well this week. He's building into his program nicely and expecting, a traditional Cody performance out of him this week. Ahakoa I hinga rawa te kapa I te whakataetai I te rātou, ko hoki ora mai te kapa ki te tihi o te whakataetai heoi ko tā Williams, he mahi anō kei mua I te aroaro. Our whole thoughts, our whole mindset is winning this week. Obviously we got a bit of debt to pay from last year, being over there. Yeah, we take every week as it was last week, so it's important to us. Ka tuki ngā kapa e rua ki ahi tareiria ki roto o Canberra, a ka timata te kēmu hei te haurua mai I te iwa karaka hei te rā mere. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.